Anyang laki din! Kunak man no may ka ita ijabangkag, bakit? Saan pa ilaan lakay? Ha? Inton bigatan nga umay katulungan iji bangkag. Ada tinapatag-apagnak ita iji ili. Anyat mapan mo aramiden ijayaya. Nagadulaki din asaludsud mo Mario. Di kalata nga urayon no anyat isang put ko inton malang. Anya? Ala, ingkan iji bangkag. Ano usam asi kapay lang timapan. Jak pa'y makaumay. Sige. Inak nga rudan, lusing. Kapanam gay, Luseng. Nakasukat ka, mate. Mapanak ija ili nana. Mapan ko man pick upon ti order ko arelo kon bracelet. Ah, relo kan bracelet? Wan nana, in order ko iti gayam ko nga dayi Manila. Kasta ka, day? Ay, nagpipintas dahi gijay arelo nana. Nginginaan arelo kon bracelet. Gumatang kay ito iti lakok Ay, katwa na. Lakit di ta magustuak ken ada kwartak. Adda nana, anya laki din. Kit ala iyag munto dito'y balay tagkita no ada magustuak. Wan nana, yag konto inton bigat. Maala nga ron labsan kayo pa'y. Anya? Dayta tinapan mo innala ijay ili, bakit? Wan lakay, relo, kan bracelet. Na, an-anwan ngay dayta? Hay, kat isot ilutok akanan tayo, Mario. Salbag kide. Ilakok alangan mat. Ay inayan ito. Anya? Damagampay langon, anwag. Alangan mat nga ilutok. Kasila saan ka ngagpampanunot? Ay, una yan, lusing. Ala. Sapay la ko mga rod ta mailakom amin dayta. Kahit manungay ti impuunam iti dayta. Dakkel agatad ti impuunak iti daytoy alakok lakay. Nasurok at 30,000 tinggatang ko iti daytoy. Nangina dagitoy alakok arelo ken bracelet. Nagnginamot tan? Nangina adita branded. Saan nga imitation akasalalako ti daduma? Local, iso analaka. Ala. Rugyam nga ruden ti agila ko tapno kumita kamait ket maisubli ti impuunam. Oh, anya nana. Ada ka din tinapili yung arelo kan bracelet? Daytoy laeng rilaw tigatangag, Luseng. Dayta ka di black. Wine, kamanungay daytoy. 1.5 lang dayta nana. 1.8 kuma, ngam gaputada kayo, iso nga ure 1.5 lata na. Ay naapaw, nagngina si ka. Ang sa bagay, branded makidi Ay nana, branded amin alakok. Ti bracelet ngay nana, awan ka din napiliyaw. Ada nga mawampay kwartak. Iso nga uray daytoy rilo pay laang. No adan tumanan itad dagiti anak kaw, sak tumanan gumatang. O sige nana. Mala, mabiit laang, taala at tibayad kaw. Ay na, mare. Pasensya ka. Awan pa talaga ti kwartak ita. Ha? Sa nabali, tadupay mo day tarilo, ken bracelet, asaan mo analako. Gumatang tulat ta ka din, ada kwartak. Awan pa talaga ita. Manupay lang amin tinalakok, manipod ginatang ko dagiti mari. Ay, nagrigat nga aglako. Nangina ti panangilakok, tanangina mo ti puunan na. Nairanamat ngamin nga awan kwartak ita. Ado ngamin tinagastusa ka dagiti napalpalawas ngal daw, mare. Uray, ipautang kulatan, mare. Urayin inutom abayadan. Ha?
Wan mare, no ada kwartam, uray mangtad ka, inenot kas jay. Oh, sige, natay-tati ko na mare. Tay black man nga rutitad mo kanyak. O sige, mabait lang nga, talaak itibak. Uray agan ano ka kumare. Awan na talaga ti kwarta ko naktumat. Si kakit dimot kumare, italaang nga ilakwan ka, di ka pa'y gumatang mo. Ibagbagak ti pudno kumare. No adda kwarta, gumatang ka talaga. Ngam awan mat nga rod. No kayat mo kumare, uray ipautang kulatakan ka. Ha? Wan mare, uray inut-inutom latan abayadan no ada kwartam. Sigurado ka? Wan man kumare, siya kunti mangibagbagaya. O sige. Ngam saan arilo ti alag Bracelet kanyak mare. O sige, ayan na bracelet ti kayat mo. Tay color pink man mare. Ay wana, mayat dayjay mare, maibagay unay kan ka. Nagpintas nga usaran tunggal adapas kan nga atendaran. Nay, ang damot ti kabarbaro a bracelet mo bakay? Ay, wanla kay. Impautang ni Mari Lusing. Ha? Adupay nga mintila ko na. Saan pa'y ang nagatgatang? Diyak kumakayat nga agala tawan kwartak. Ngam na ko na namat nga ipautang na kanun. Kasta ka day. Ay, agan anad ka king kuana bakay? Amumutin to ugali da di ako marim. Ha? Numaminsan mga minda di alusay. Kundi pa utang, ngaminton kuan, mapannakan to ichis-chismis kadagiti ka aruba. Padasan na Sana siyak ti pagaramidan na itikas na. Durabag tingiwat na ko naktumat. Nagalas ti ugali da di ako marim bakay. Sana nakapapati na kiti, bagbagana. Una yan ti kastoy, nagregat laki din ay ti agpautang. Ha? Taapay bakit? Anya man ang ti parikot mo? Dayjay man agurya, napanak iji balay da. Singsingirik ti utang na arilo. Kunakkan ko na nga urang inuton na ngam awam mo inted na. Anya? Makapasuron? Bakit? Idinapan ka nang isursur itilakom kadakwada. Sikan tinagkuna nga uray ipautang mo. Basta maksayan laeng tilakom. Iso nga ita nga awan pa'y pagbayad da. Saan ka kumamet nga agunget iti kasta? Ay basta! Makapungto takmat. Uray ko mamangtad dalang itilimagasot wano manong. Awam man. Diyak man amukin ka bakit? Panawan nakman dito si Kamaryo. Tama nga no si katipang ipapasak iti pungtot ko kunak tumal. Anya? May saka man. Awan lang nga rudon ti maitultulong mo. Nagadupay lang nga ibagbagam. Paraw! Imayak mare. Umayak ko magsingir iti utang mo arelo. Ha? Awan pa iti makalawas manipot inlakom ti relo kanyak. Ngamita, agsingsingir ka. Masapol ko nga men ti kwarta ita mare. Ay, pasensyakan, mare. Ngam awan pa maitid ko ita. Uray ko lang may inutak. Awan at talaga kwarta. Anya? Intun o may alawas. Barang at maswelto. Magtadak to ko, mare. Ay! Uuray tid kunto ti kagudwa. Lakit di at maswelto, mare. Pakiuray mo lata. O sige, no day tati ko nam ko mare. Day. Apay kaya kasta tilagam luseng. Ay! Big takasla na pudot ti ulam. Napodot at talaga nana. Salpag kiti dagita papautangan. Madurab kon sa idan. Anya, asino aya dagiti pinautangam? Ni Gurya, imutang kanyak iti relo. Napan ko sininger, awmat inted na ure binting anak kami suot awan. Anya, Dayjay mo't abakla, ultimo 5 na rayuma awan. Salbag at talaga ti amin a salbag. Marurodak man?
Anya? No amok la kumaan nagtitiwod dang agbayad iti utang. Tiyajak la kuman pinautangan dagiti awanan bain. Agraraman dang agrelo kan agbracelet iti nginginaan kat di da maggayam agbayad. Magano awan kwartada, si kakit di mo. Makapapungtod da. Permiti babawik ang nagpautang. Ala, labsan kayo pa'y nana. Inak man dyan ni Glenda. Barang adamot maitad na iti utang na arelo. Anya laki di. Anya, uray sikawan mo't pagbayad mo, Mare. Ni, apay ngay ang makaungat kamatan, Mare. Oh, na yan, ti kastoy. Nagapuak dyan ni Goria, awan intad na. Napanak man dyan ni Bakla, awan mo't la intad na. Sa ita, sika, awan mo't itid mo. Ni, ti amok ngamin kat agsingir ka, kalpasan ti mano alawas. Ngam ni, awan pa'y makalawas, manipod impautang mo ti bracelet. Ada ka matan nga agsingsingir. Masapol ko ti kwarta ita kumare. Iso pa nga asim. Uray agpauna ka pa'y laeng. Uray limagasot no iso. Anya? Ay na, pasensya kan kumari. Awan na talaga ti kwartak ita. Awan pa'y kinsinas. Awan pa'y sweldo. Oo na yan ay ti kastoy. Talaga akas taunay ti babawik ang nagpautang ka na kayo. Nagtitiwod kayo umot gayong agbayad. Anya? Rabiin kumare, imay kapailangan dito yung balay. Ay naku kumari. Imayak ta sa anak ang makaid na iti ipapanilusing ita ija balay mi. Ha? Napanmot lang ijay? Wan mari. Ay na, kasta unay apungtot na sa anak-anak kaitad iti advance ko iti impautang na bracelet. Aniya? Kat no may malay dito eh. Awan mo lang na itid ko. Ta saan mo nga rod apa nagsusweldo? Ay, no amok la kumaakas dyan ti aramidan na. Diyak la kuman nang alala itila ko na. Iso tinangipilit, nga oray ipautang na. Sa ita, kas dyan matan ti panagsasauna nga umay agsingir. Ay, naku namon kumare. Oray siya kat naklatak mo dito pa nagsasauna kanyak itay ka. Amutan tun inton sumaruno kumare. Oray ipilit na nga agala ta itila ko na. Saan ta na mga alala? Kaslada tapay kit din ti dakas. Anya lakit din. Kunak to magking ka ba kay? Ay, wan nga rod lakay. Lawlawan kon anangala iti bracelet ala ko na. No pa nagsusildo, bayada mo tinala ma bracelet. Kahit saan kanto na mga alaman ay. Ay sana na talaga lakay. Iti kaano man, saanan ang maulit pa'y. Kasta ti bagbaga ng ugali da di aluseng. Kundi pa utang itila ko na. Ngam kalpasan ti manula ngal daw, pataksin na ka. Ay, una yun day jay alusing. Kaslasaan kami nga agkukumari, gapo iti kasjay nga ramid na. Adaya mga minti patag ti pa nagkukumari nung may papaniti kwarta. Kitawam may. Sa bagay matkit di ah. Isa bayadam to da jay, tauston. Ura ipili nan tumanan tila ko na. Saan mo nga ulitan ti mga ala. Nyalaki ideng. Aniya? Kastagaan ti may naimbaga dito nana? Ay na, Wayne. Agraraman kayo kano anang usar iti bracelet kas kadarilaw. Ngam awam magayang pagbayad yaw. Ukis tilayan na dahil babae. Ha? Kastagayam ha? Ay nako, iso tinang ipilpilit itila ko na. Sa ita, isupay tadaganas ng agsaw-sao iti kasta. Ay kasarita man day jalusing. Tauray mayat ti panakilangin na kanyak. Saan ko ang kanunungan day dyan aramidin na. Bayadak tinalak arilo nana. Ngam isublik lata. Ha? Ngam sakbay da ita. Ikak man pa iti pagnakman na. Anya? Aramidin na laki din di tao kasla na naklang di kalman. Oho! No ti panagkunana kat saan ko tutupan. Ay! Nagbidot! Nasing petak launa yan no pepeak lata na kasjay!
pantaman ijayan da di alusing. Anya? Agasam man ta na panagayim impagbagay ijayan ni nana mo na. Nga agraraman ta kalungamin. Amadan ni Tirilo kas kada bracelet. Ngam awan magkampagbayad ta just. Anya? Tadatapay tinagbalin nga agraraman ita? Wan kumare. No asino pa'y tinangipilpili titila ako na. Iso pa'y ti sao nga sao. Ay, saan nga agbaling kanyak na kita? Ay, anya lakit din ni Lusing aya? Nalabas tayo dyan ugali na. Dagi dyan ti tatao rumbang nga ikan iti pagnakman. Ay, alaman ko, Mare. Inta man ni Jabalayda. Oh my God! Makapaborat ti darat ti awanan bain. Oh, da kayo madgayam, Mare. Wen, Mare. Wen, da kami nga rod, mare. Ala, at titibayad ko itirilo nga impilit mo kanyak. Ha? Ngam uray bayadak, isubliklatan. Ngam sakbay na, tumpaan ko pa akastoy. Alay ko! Abay nga tinong matagtan! Pagka, Awanan ka nga minitibain. Layta ti rumbangkan ka, Lusing. Anya? sikat tinang ipilpilit itilakom arilo, nga uray ipautang mo. Inutin miya bayadan, sa ita, agkakadagas matan ti mapan mo ibagbagay ti karuba, nga agraraman kami, kaskalan niya dita. Kumare. Urayam lang nga makasweldo ak. Bayadak ti bracelet. Ngam isublik matlakan ka. Tapno saan mo nga ibagbaga nga agraramanak. Salbag ka. Saan kumamat akas ta, kumare? Kaskalan nakakaasya makisarsarita. Ngam no nakatalikutin ti tao, ado sasawam. Nagmayat adaitan de tangiwat mo tap na mom. Anya? Pangasim ha? Kasaan kan nga agparparang kanya. Burakit di tao pa, kunakto man. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Oh, si kamad gaya mare, nagapong ngay. Ay, nagapuak man dyan ni Madam Anita, Mare. Ha? Apay? Nagpalaba man ni Madam Anita? Wan, Mare. Kurtina mat kas kada bedsheet dagiti impalaba na kanyak. Ay, naimbag ka pa'y. Tadaman na ngayap ka nagpalaba. Siya kat awan pa iya. Kunak man no nagpalaba ni Madam Gina kan kay di Sabado. Nagapo aki di balay da itay. Napan ko sinaludsod na nagpalaba. Ngamla ko na nga inton Martes kanulangan. Tabasit pa'y timurangga. Kasta ka di? Katsa na bali ata manulaang mat nga aldaw. Parikot ko nga ti pagbayad ko man iti lending ko inton Lunes mare. Iso nga agparparikuta kiti kwarta ita. Ha? Namnamaag ngamin nga agpalaban ni Madam Gina ita. Ngamsan mo't gayam. Ipautang ko laangan kan katitangdan ko itay kumare. Ha? Sana bali, ta saan ko pa'y langmat ang masapol. At dati sweldo nila kay ko iti construction. Iso pa'y lang ti aramatan mi. Ay na, agyaman na ka talaga kumare. Agyaman na ka talaga. Sana bali, tanog palaban ni Madam Gina. Kat bayadak asigot ti utang ko gan ka. Thank you. Kasla na bambanong kaaan siyang. Ne, si kamat gayam Sonya. Ay, nabanugak ka talaga. Oh, napanamaya takas taunay abannog mo. Nagapuak ijibalay ni Madam Anita. Napanak na kilabada itay bigat. Nagado ti linabak iso na banugak. Una yan, Mare. Kaslawan ngamin sa bali ang mabalin mo apanggad ang taan ano samti makilablabada. Anya? Apahay, saan aya ang makapaibaba iti dayaw ti pan nakilablabada, Mare?
Ha? Kasano ko ma, ama ka pa ibaba iti dayaw kat natalgad mat dayja trabaho. Anya lakit din. No siyak ti makilablabada. Ay na, sigurado akas taunay abain ko. Ha? Angam sa bagay, saan mo nga mo ti agbain? Agpada kayo kanibakla. Ne, sabalin sa motan ti turong ti saritaan, Marisonya. Ibagpagaklang ti pudno, ansyang. Makapaibaba iti dayaw ti kasta at trabaho. Apay akas na ti bagbaga day ason niya ken kabakit. Tsak man amo dayja babae. Para kano kan kuana kat makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada. Anya? Naku na napay, nagpadaan mi kano kinibakla saan mi kano nga amo ti agbain. Di kit di agyaman, tada na talga da trabaho na akas food server ije ili. Apay anas kan pay lang nga aguyaw. Saan anakaskas daaw lakay? Imalaan na ngay kumano saan nga iti inana. Kas day mo't lang tiugalin ni nana muna, nakauyaw. Kunamlano aday pampanakal day tibiyag. Day tangarod kat, naglaing da nga agsao kan aguyaw. Ngam awan mat ngarod pakakitaan. Anya lakit din. Kaano nga imbaga ni Sonya day taken ka, Mare? Idi na minsan lang ang nasabat ko iti kalsada, Mari. Anya lakit din. Anyangin ko mati nakababay ni ti panakilablabada. Tawanan pa'y na Sonya't yayin. Naglaing nga ron nga agsao, nakauyaw pa'y. Naimbag kumamat ng mga opisina. Tapos na ito sir-serbi na nga guyaw-uyaw. Salbag. Bay amon, Mari. Sa bagay, awan makaabak iti tao na pakumbaba. Ay pudno day ta, Mari. Isu nga ure, uyaw-uyawon na ti panakilablabada ta. Ayos sila ang. Wen ang, sa nabale, tawan mo ti dakis nga raramidan ta. Marangal na trabaho yon. Anya lakit din. Oh, apay kasta tila nga manakaw. Ay, nagsarita kami ngamin kini boss itay nanang. Kahit anya gay tinagsaritaan yaw anak kaw. Ada ngamin mapukpukaw a 2,000 ije ka ha. Kati itudtudo dagiti kakaduak. Siya kanu tinangala. Anya, ay kat imbagam ko maaasan asika. Imbagak nanang ngam ipapilit namat. Kat anya ngay ngarud ita. Ay, nakuna na ngarud nanang. Ngaging ga katapusan la kanun ti panagtrabaho kay restaurant na. Anya, ay kasanuta itaan. Sa dino ti pangalaan ta iti pang inaldaw ta. No kasta maikat kan iti trabaho. Mangsapulaklangan iti sabali nanang. Itapay laeng, mangsapulakon. Iti kasta, apag isuntuin ton katapusan. Ay una yan dagita kakaduam. Salbag da. Tapay, nakita da si katinagala iti 2,000 ta si katintududa. Husto nanang. Sana bali, taado mo ti trabaho ang mabali na pagserkan. Anya lakit din. Amo Mare, tunggal lumama sa kijibalay na Sonya. Adalat tamo di balkon da agtugtugaw. Kabayatan ti panagpaypayubyub na ti sigarilyo na. Ha? Kasta ka di, Mari? Wen, Mare, panagkunak awan trabaho na ita. Ay wanya agpaiso niya. Idi matkat inaldaw arumrumwar. Naikan siguro iti trabaho na day jay. Ha? Siguro, ang dama rin naramid na iti pagtrabahuan na. Anya? Iti nga nagtrabaho iti panganandaan ti ising iti. Isu ana ikat, tanatiliwan ang nagtakaw iti kwarto iti kahada. Ay wan anya. Ada nga agpaiso ti kastaan ng ngagko idi. Katuan mas, agtatakaw tawanan bay na babae. Sa aguyaw-uyaw kat adumat gayam ti pakais-istoryaan na. Anya laki din. Nagpuskol nga ro ti rupa na.
nauyaw, ngam atid tugma ti ima na. Ay, kas jay, taramid ang nakababain. Salbag! Nakadamagan mo't iti day talakay. Naibaga ni Punsyo iti kalman. Iti nagiinom kami iti tersiana ni Manang Magda. Iso kano ana ikat iti trabaho na. Gaputa na gala iti 2,000 ijay kahada. Kunakon kat, pudno ti atap ni bakla kan kuana. Ha? Mas daaw ni bakla tatunggal lumabas kano ije balayda kat adalang ije balkondang agsigsigarilyo. Naikat nga ro iti trabaho na. Uyaw-uyawon na kami kini bakla gapo iti panakilablabada mi. Anya nga ita, mas nakababain pa iti pakaistoryaan na. Iso nga ro day tate imbaga kini Punsyo. Uray isuda, kat ado ti saan da akayat nga ugali ni Sonya agraman ti inana. Nakauy-uyaw da, naglaing da nga agdilaw. Uyaw da nga uyaw, nga mas nakababain mo ti aramid da. Dayjay mo't nga ina ni Sonya, ure ammo na abiddo ti anak na, kasla kanunungan na pay. Siyempre, aginada nga road. Nang runa no maipapan iti kwarta, ay kat kanunungan na talaga, uray saan anasayaat. Anya lagi din. Beshi, agkita tangarod inton malam ijay town ha. Bye. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, anak ko. Ay, kwa, ti may sa friend kong agtrab-trabaho ijay town. Agsarak kami inton malam ijay magsaysay nanang. Anyat kayat mo asawain. Kat, anya ngay nga rod nanang, balik sa dating gawi Anya ngay nga rod, katawan mo't pagtrabahuak. Ijay pa'y lang nanang, kabayatan nga agbirbiro kak, itidaduma trabaho. Sige, adakin ka day sa anak kaw. Ngamnay agan-anad kayo itigayam bao nga ibagbagam. Kitain yaw, nagiti lalaki pagpabayadan yaw. Ay, ni nanang mat, amangan no ada makangag kada kayo. Anyan to lang yung timay bagada. Gumatangak man, Tata Kulas. Anyat gata masod niya. Gumatangak man iti 50 pieces a face mask. Nay, nagadumot ti face mask agat gatagam. Ano nga iti nagadua face mask? Anya lakit din aya. Mabalin mat nga ilakwan naklaangan, Tata. Sana kasta nagadupay lang nga sa ludsudyo. Anya? Di kay payla pagyamanan nga umayak gumatang. Nagadupay lang nga sa ludsudyo. Wala, saan man latan, kukwam lang day tala ko ang face mask. Inak gumatang ija sa bali at tersena. Salpag ka. Sa dino ti papanam kat rumabiin. Bibiyang mo kumano sa dino ti papanak, ha? Ne, nagunget kan. Damtamagag lang niya. Agunget ka mo. Wah! Agpada kayo lang kanila kay Kulas anagado ti sa ludsud na. Asina. Kasano nagpaling nga ado ti sa ludsud ko? Kat may salaang man. Nung sa dino ti papanam ko na kaya. Naka-make up kamot ngamin, iti nakapuspos ko, saka naka-face mask. San una makita ti make up mo? Kat, anya ko maita ti bibiyang mo, ha? Ay, sorry, adi. Napudot nga dangos ti ulo niya. Hay! Di ta kamlaangan. Nasabat ko iti kalman ni Sonya nana. Naka-make up mat. Sa dino ti pagtarap-tarabahuan na. Ha? Salsalod sudag. Ngam nakaungot kat kanya kon.
Apay nga men nga investigador ka aya. Anya? Apay nga men amasapol nga amwam no sa dinaw ti pagtrabahuan na. Manakibiyang kamay. Una yan. Dakas gayang mitantag salsal. Ay, ang salot. Nyam daw ito yung iwatan. Anya! Nyam. Tibabanggan eh. Da kayo nga agina, na kayo uyaw kayo. Uyawan nyo, tipan nakilablabada mi kin ni Mari Ansyang. Sa ita, asal salud-sudag laing no sa dinong ti pagtrabahuan na, makaungot kayo. Nyam da ito eh. Ay basta, it's none of your business. Maawatam. Naimbag man ta saan nakaakinatawaan manan idinagra na kayo, kumare. Nakaskas daw nga rin kumare. Ay, at damot imot ko iti amureng, anapan ko inala iti ayan ni Madam Juliet. Ni, anda pa'y gayam lalabaan nga imot mo. Imbes akanayon na akatawaan ti panakilablabada ta. Siguro, hindi na adda trabaho na dayjay. San siguro itan? Nabutawan mo itong trabaho na. Sa dino ngay nga ta ti pagtrab-trabahuan na ita. Tanak ko namot akanayon arumwar iti rabi anak nga make-up. Yaman mo kumare. Sinaludsod ko, yung kasta unay nga unget na. Uray ti inana, nakaunget kanya kadi sinaludsod ko. Oo na yan. Taapay nga ta. Apay dakasan ti agsalsal ay isti agsaludsod ita. Anya laki di. Apay, saan nyo nga amuno sa dino ti pagtrab-trabahuan ni Sonya ita? Bakit? Saan ta saan damot nga ibagalakay? Sinaludsod ni bakla ngam nakaunget dapay kan kuana. Kit no nagsubli iti sigo da trabaho na iti. Anyat kayat mo asawan, Berto. Aday jay 150, aday jay magsaysay. Ijay ayan ti pagdisdisplayan dagiti babae ang mabaybayadan. Anya? Nakaamamot iti dayta? Na, kat no namin ano analabsan da guryo ang nakadisplay ijay. Ada kadwa na abakla agayem na kano. Anya? Ay unay eh. Isumat lagayam, akasta unay nga unget dano adag saludsod kadakwada. Katuin, nangro na ti inana. Ay, kapadpada na. Unay ang dadya bakit mo na? Apay mo't nga itultulok na ama pa nagtrabaho ni Sonya iti kasdya klase ti trabaho. Kaslawan da duma pang gadan naman. Kat, easy money ko naman. Easy money ngam kasukat na mo ti dayaw na. Anya lakit di. Amo kon gayam kumari. Anya ti amumon. Amo kon no sa dino ti pagtrab-trabahuan da jason niya. Ha? Asino ti nakadamagam? Sino pa'y ko ma? Ikaw ti chismoso alakay ko Namin ano kano, anakit kita ti kumpare na nakadisplay di magsaysay. Ew, ti awanan bain. Anya? O relating bakter amin na dut-dut ko agra. Kundi uyaw nga mayo. Ay, inayan pa ito. Nakaraariyo mga ti trabaho sirik-sirikan da. Inayan. Day tangarod mare. Nasaysaya at pa'y timapan makilablabada ngam timapan agpabayad iti ure asino dita. Agkakwarta laeng. Isumot lagaya makanayon ang sumipnget ti panagruar na. Tagayam, ija magsaysay ti pagdisdisplan na. Hay, salbaga babae. Nagmaya laki din adurabon tingiwat da nga gina. Anya laki din. At tao tigat-gatagam si Kasonya. Ni, saan po pailangan nga imbaga tigatangag nga yaw awat yun day tamay sa box of face mask? Ay, kado ka na yun mat nga iso tigat-gatagam. Ampo! Ha! Ang hindi di ka pailangan. Di kakit nga awatanan. Tapno at da usaram a face mask yung pagdisdisplam.
Tapos sanda ka ang mailasin na gila tao ya. Aguray, panawang kay manlaang. Ay, sonya ya. Iso matlagayam akas taon ay apong tutyo nga agina. No adag sa lutsod, no sa dinong ti pagtrap-trabahuam, tagayam, illegal. Anya? Tapno mo man niya, di pa na kilablabada, legal at trabaho day dyan. Marangal in Tagalog, you know? Ngamday ta trabaho, amapan agpampabayad iti asinula dita alalaki, tapno agkakwarta ka laeng. Dahil ta, di sana marangal. Mauawatam ti bagbagak. Ay, sardagan nakman si kaabakla. Ang mga nanyapay ti maaramid ko kan ka. Abay, ti ko na mabutengak. No! Si kakit ti pagbutbut nga kon, salbag ka. Naglaing ka nga guyaw. Karaliyak mo ti trabaho. Ew! Shoo! Nakakadiri kang babae ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Aron nampay da ito'y dalikan, tasaan pa yan nalinay da ito'y lutluto ang kabibing ka. Aron nakmet, kasi akto pa'y amang puypuyot. Sige, aron nampay. Unay kat ngaminan, tamasapol nga agluto kayo iti bibing ka kat nagrigat aluton. Aron ram, tagluto ak pa iti latik na. Nagadulakit din aya. Imbag ko man, saan ka nariring aglut-luto? Kasapulan anaimas da ito'y abibing ka nga aramida. Taisaw ti paborito day di apong mau. Mala, ikagalay ti bulong ti sabah tapno nanananam. Kasano nga ta day ito'y aya? Nagngatumot day ito'y bulong ti sabah nga ipapaalan ni nanang. Diyak mat magawat. Andanangag ko Divina. Kasla ni Mario Dayjay. Diyak mat makita. Ayan na nga ta. Siyak na ito'y Divina. Saan ka makita? Ayan mo. Aglulumulak. Awan ni nanang mo. Madamang aglut-luto iti bibing ka. Imbaon nak amangala iti bulong iti saba. Ngamjak mat magawat. Saktong tadak. Birthday day di apong ko. Isong aglut-luto ni nanang iti bibing ka. Diyak mo maramangan day ta bibing ka. Nakagurugura na ni nanang mo. Diyak to pa'y makabadak iti balayo. Sige nga Ruden Mangalakan iti bulong ti saba. Tagur-uray ni nanang. Divina, kasanok ang maramanan day ta bibing ka. Naluto matlaangan day tabibing ka, nanang. Idasar tayo nga Ruden, taramanan tayo. Aguray ka, Apay, kat agur-uray dagiti mangan akakabagyan tayo dita salas. Pangilasin ka iti iyatang. Kasapulan pa'y aya? Wala, tapno maraman nanday di apong mau. Sige man laangan. Kita amjay napinta sa pinggan dita. Nanang. Mga alakamot na nitinangisit a sigarilyaw ta iyabay maun. Pangyatangak ngay abanda? Kat ijay paborito na pagtugtugawan idi si bibiyag pay. Ijay? Marlo, anya ti tantan awam dita. Awan manong. Ape anagado ti tao dita balay da Divina. Birthday ka no dyan nagawan nga apong da. Nay, dagitimot kakabagyan da dagita. Anya nga ti sagana da nga ta. Kat adua. Nagkimasin yung maangot ko. Makapabisay. Bibingkan sa dayjay Manong,
Mapantamot ko mamakipanganan niya. Nagsungit to pa dahil nanang ni Divina. Apay nga, nakagurugura na tayo, Manong. Jak malamaw. Gapo siguro, tadda kaya da itibiyag. Manong, ni Divina tayo. Nay, adamot imparabaw na ijay ruwar ti balay da. Atang tayo, Manong. Ay, di mo padpadasin na mapanramanan da ita atang, Marlaw. Delikado akanan da ita. Ha, Manong, kita mo. Nakita na ta ni Divina. Pinayapayan na. Ay, kat payapayam mo ta. Hi, Divina! Kasta, isumam. Hi, Divina! Divina! Nanang? Apay nga umis-isem ka ngagmay-may sa ditarwar? Ay, awan. Umunag ka. Taserbam, dagiti kakabagyan iti Diyos. Wan nanang. Nangikabilam, jay atang abibing ka para kani apong mau. Ijay man sirok ti punti kayo. Saan ka di nga ijay ti paborito a pagtugtugawan idi ni apong? Sir Babon, ate Diyos, dagiti bisita. Katwan mat nanang, umininumdan iti Diyos. Mangan kamot na. Madamdama pa'y nanang. Mapan ko pa'y kitaan dya bibing ka nga inyatang ko'y jerwar. Ay wide, amangan nukinan mo ti asaon. Agsubli ka maladagaw, stagi kalunkon ka. Marlo, adaited ko kan kabibing ka. Tapno maraman ang mata. Ay no, nagsayatan. Maramanak maglangan dahil tabibingkam. Oh, adtoy. Nagaduman, napuno mo dati pingganan. Kanamon. Ayos at ako'y kutsara na. Thank you, Divina. Damdamagam gayam itay, no kasanom amaramanan day tabibing ka. Amok akayat mo day ta. Isungamin da ito ti paborito si ka. Sige, aguma ka amangan. Kasano ngay gayam di idardarirag ko kin ka ammo na. Ha? Anya day jay? Day mat ayat ko para kin ka, Divina. Jak ammo Adamat ka dinamnamak. Ada? Anya? Kanamkit din day ta abibing ka. Ibusam day ta. Ay, napananan day jaya babae. Divina! Divina! Ayan mau! Awan dito ni Divina, nana. Damdamagag ayakan ka! Kasanaw ka dito'y mutbalay ti turong deta rupa am nga oray mula ipukpukaw, nana. Kahit mga nadangay di ta balayaw. Apay ko mga dalito'y balay ngay. Kaswan kayo iti holdapeng. Saan kang agsaw iti kasta, nana? Dakas ti agpapabasol. Marlo! Marlo! Ayan mo kaya! Napanan na mga tanday ya tao. Taparigatin na pa yung mga pagbirokin di tao. Marlo! Manaw! Apay, napanamaya. Di talang, Manaw. Kita man na itangiwat mo. Noon niya ti kinkinan mo. Ay, hindi mo napunasanan. Nangan kan sa mo, itibibing ka. Niramanak lang mo di bibingka ni Divina, Manaw. Ha? San ka man nga agsaw iti kasta? Tama nga numanggag na ka dyan nanang ni Divina. Nanya ko matidakis na itimbagak ngay. Nita ulitin na pala. Agulimag ka man. Kit ingkapunasan day tangiwat mo Kalanlanay. Sila ka lang. Nagarabitan niya.
Napanam si ka, Divina. Di talaang nanang. Itay ka pa nga birbirukad. Kaslaak matlaubing nga birbirukan yo. Yagayam kayat amapan ka di takaroba. Kaya't dakmat nga ikulkulong dito'y balay. Gaputasaan ko akayat nga agarem-arem ken ka day takaroba tayo mamirmiraut. Unay matday tapa ng tagibasit yun itipada yo a tao, nanang. Ay, pudno may tibagbagak ka. Anyalagan nga itibiyag mau no day ta ti makagasat mau. Anya tinagan day ta akaruba tayo aya. Marlo tinagan na, nanang. Marlaw no marlaw. Diyak kaya ka day ta ti maasawam, Divina. Katno ko na da akaaruba first before others. Nagkunay ti day ta? Basta, nangag ko. Nakangagama! Adaman lang ti damagak. Anya dayta, antay. Apay pudnaw ti agwarwaras a chismes. Chismes. Anya dayta chismes, antay. Kinan kanomot ni Marlo ti bibingka ni Divina. Shh! Ako libag kayo, antay. Apay, madi nga ibaga. Saan nyo nga ulit-ulitin nga ibaga dayta, antay? Tasan na pudno dayta. Kadno kinan naakit naskan nga agkasardan. Ay nantay, saan mo nga iwarwaras dayta? Tamahay blood dinanang ni Divina. Ang pudnaw. Awan ti kinapudno na dayta, antay. Isuasan nyo ko mga istorya. Apay, sa dinaw ti papanam. Siya ka ti kasarsaritam. Sino pa nga ti kasarsaritak? Kasi kalang mati lumabas dito'y arubayan may. Ayunan niya. Anya ti madamag. Si kakag ti ano ti amo na chismes. Ay, pangasip, tadi mo damagay. Pilpilitak na tuwirik na kasan nga ibagakan ka. Ibagamutan ah. Saan nga raw? Inkapat konting ewat ko. Ibagamaon. Anya laki din. Ibagakaon. Wala. Sigay, tagdengdengagak. Ay, agdin dinamag dito yung lugar tayo. Akin na ni Marlaw, ti bibingka ni Divina. Anya, nangibagay ti dayta. Ay, na daw, ti mangis istorya. Divina! Divina! Apay ayamat nanang, pumanok kayo, kababain. Agpudno ka! Ha? Anya ti pudnok? Apay nga impalubos mawakin na ni Marlaw day tabibingkam. Anya? Hika ti pag-iistoryahan da dito'y lugar tayaw. Nakababain day nga inaramid mau. Nanang, kastoy ni... Ay na! Ayan day ta lalakay. Diyak ka mo ah. Mapanta ka sa rita itamatlaan. Intan! Nay, apay nga katawa ka. Saan kaya mabutay nga da kayo kini Divina ti pag-istoryahan dan? Kasla kami artista manong. Ay, saan ka pa lang nga mabalin na rumar? Tabi saan may? Apay, kaya't mawapatayin na kajinanang ni Divina akas latigray. Saan ko akabutang? Ay, ayatik mo ni Divina. Ay, agar aramid ka. Nakdira ko na. Ha? Takderam itian niya. Pudnumot nga may ngagpay so akinan ko di bibingka ni Divina. Nyalaki din. Marlaw! Ha? Manong? Daytan gibagbagaking ka. Marlaw! Adda ka di basol ko? Ninanang man, agawid tayon. Ay, saan? Ha? Sika, awan babain mau. Nay, di mo magkumay todo-todo ni ading ko Manong, bayamon. Amin na kung tibasol ko. Anya abasol? Ay, tumal na ka, Divina. Ita, agsao ka. Agsao ka! Nana,
Pudno akinan ko ti bibingka ni Divina. Pagkasarap to yan akaw. Ah, Pakasaran na dagos, nana. Nas ka na takdaran na ti dayaw na. uwin ka ti. Pakasarak ni Divina. Oray itapa yun ano isot ketyo. Nilagi din. Agkasar kayo gaya man kini Divina. Uwinantay. Good, thank you ah. Thank you, itay. Jay inwaras mo at chismis. Kanait jay bibingkanting. Apay pudnaw. Uwinantay pudno. Matidakas na, ta baro kan balasang man ni Divina. Ninanang nalang mo ti kontrabida. Ang awanan. Awan maramidan na antay. Sige, panawan ka pa'y dita. Tamapanak man makichismes. At danto manan maistorya ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Hoy, darasin nyo tagbagkat. Nas ka na mapuno da ita truck, kat may biyahe dagiti nateng. Hoy, di mo mat itupak dagita repulyo, Aberto. Mapirdi dagita, pabayadakin ka. Bossing, nag-text ni Ma'am Vina. Kanya ti kunana. Dagijay kano brokoli kan wombok, iso tinaskan ama ibiyahe, ta iso kano ti mabili. Ne, kasano ngayon dagiti repulyo kan pipino? Kat dagijay mo timpabagkat ko. Ay katsugata mo na. Narigat no gumura ni Ma'am Vina. Sa pa iso ti kapigsaan nga gatang itinatang kanda tayo. O sige. Berto, boss, dagijay brokoli kan wombok ti ibagkat niya. Ibabayo dagiti wombok. Iba pa ba day? Sige, bukot kinabaga daw. Siya pa'y nag-lend kang agreklamo ba yun? Ne. Agreklamo kayo? Boss. Imbag gumamat no layunam ti ibayad mo kada kamay. Kuripot kamay, boss. Anya. Boss, apay nga animot langan Berto ti agibagbagkat itinatang. Pimanaw dagiti duma kargador. Kaasimot ni Berto. Anya kasi. Ubingan kan kapigpigsan na. Nayunamot nga rod titangtan mo kan kuana tan nagadumot ti bagbagkatan na. Pakanam lang di ta karinderya mayatan. Di ka lamasyan kan kuana. Isulaangan ti kargador anaanos kan ka ta nagkuripot kamot ngamin nga agbayad iti kargador mo. Berto, adto iti tangdan mo. Manatumalita. Isong anusam da itawan. 150 lang. Ha? Boss? Awan la na yun nan? Gusto letan. Mapankan tumangal daw dita itiri ni Manang Diling. At dala ko na dita. Libre da jay. 2 arais ti in-order ko para ka. Boss? Urang mo tayo, 2 nga order arais. Kastoy ang mabisinak pa ay. Bayadam mo ten aja may katlo si kamat. Si kakit di mo. Ingkan mangan. Tanay. Maditi angot mo, Berto. Makaulaw kan. Nana, naibusamot yung tila ako masidaan. Nagadumang nga mente may nangan itay. Adapay ka di nabati alauya? Ada, jay kukula ngayon. Ha? Kaya mau, libre ta kaasi kamot ang nagbagbagan. Nyamot ako kun. Libre?
Wine, manaw teintangdan kan ni Busmaw. 150 nga rod lang. Puunay maday ta panangabusunan kadagiti trabahador na. Isukay tapan panawan data nagkuripot ngagbayad. Siyak laang ti makan-anos kang kuana, nana. Panawa maun. Nagado di agkasapulan iti kargador. Ano samkat daytan abos mau ako namlano asinaw. Ano dyan nagbangsit? Ay, Yeah. saan nakakita na kasta? Timang angot mo, kati sinako aripolyo, asaan pa analako di tarwar. Irkon lang arudan dito unag, maangot pa lang. Gagangay na sir, tabaying station nga ro dito ayan tayo. Ano samti kasta nga angot? Salamat ka bangsit ni Berto. Si kakit di mat sir. Puno mo ta? Nakabang bangsit ni Berto. San sama nga agdigdigos to Jaske. Oh boss, ni Ma'am Vina umawawag. Sung bata mo natagos. Mabit lang. Hello ma'am. Hello? Ayan na nga dagiti order ko anateng. Kasapula kong dagi jay. Ma'am, ni man langan boss ti kasaritam. Oh, adoy boss. Hello, love. Love? Joke ko lang. Sika mo di ka lamang umanayin. Dagiti order ko anateng. Ayan dan. On the way done. Kasta ka di? Mabalin ka ding agdetain ton agpabagyo ak. Jak masango ti makidate. Sikamat. Ikam mo ti panawan ti love life mo. Awan mo dagas na. Ta single tadwa. Agpadatamot nga adu ti kwarta na. Bye. Agpakadakan. Adu pa iti asikaswag. Yan. Bye. Love you. Mwawa. Siya. In off na matan. Apay katawa ka? Negosyo ti pagsarsaritaan nyo. Ang paila-I love you ka mga men kini Ma'am Vina. Boss! Ayan nan nga nga tatagiti kargador kon. Ay kapinanawan da ka na. Tanagbabama nga men ti pasweldaw mo. Oo. Anya na baba. Gusto lang yung 150. Nilaang bertaw, tiagan anos ken ka. Yeah. Isu arumbang laang anasaya at kakumakin kwa na. Sino ka kumamang isuro kanya? Ibagbagak laang. Sa payag biyahe ak madamdamay tinatang iti bagyo. Awan ti sumuro ta kargador. Uray kumamit, no anayam adwagas o titangdan ni bertaw. Sanak man nga isuro siya. Aha, awad lat sirbim anakapurma ka, ken nakabangbanglo ka. Tanagkuripot ka mait kadagiti kargador mau. Nagadula. Ni Berto da siya. Oh, thanks God. Imbaglaki din. Berto! Oy! Berto! Sikat ti sumuro ti bagyo May saklang sir? Katanya ngay nga rod. At danto ba siguro kargador ni Vina amang tulong ken kay jay? Sus, sabay nagaduan natin deta bagkatan sir. Kayam na ita, nagdakil tamasal mo. Karoon na pigsa ka. Sumurot ka, taado ti chik si bagyo. Nagpupudaw na. Abay, di mo kaya ta makaasawa ka iti gurota. Pagputay, di order mo na tayo. Ay kat idiskarga yun, uncle. Tani, adu ti order ko. Nagsakit nga rin dito, abaga kang karga. Ada magkidisimuro ta kargador, ang may sana. Kat ison ati mangi diskarga. Iso nga rin ti kunak. Iso rugrug yan na mga diskarga. Mapan ko kitaan inton madamdama, uncle.
Bilangak lang daytoy kwarta nga imbayad da kanya. Pudutin ako na. Itayak pa yung agbagbagkat dito. Ay na, ako mo lamang tulong kanya ako. Si kakaditi kargador nga yung patulod ni Rafi. Uwan, ma'am. Siya. Nagbanglon ti payod na. Sika ka din ni Ma'am Vina. Uwan, siya. Berto mo tinagan ko, ma'am. Pasensya ka, tagatling utap. Ne, apay ngayon madayo ka nga eh. Kababayin mo't yun ka, ma'am. Agjijim kan samat. Ano tayo dyan? Exercise, ijay gym. Saan, ma'am? Para bagkataklaan yung tinatayang. Sige, ma'am. Panawan ka ba ya? Tamapan ko ituloy abagkatan na kitinabat-bate na tayong. Agsubli kami kano adagos kay. Nangan kan? Saan ba'y, ma'am? Mga anak madamdama. Kayat mo ka diti makigidnan kanyak amangan? Saan, ma'am? Apaya saan? Mabaynak man lang, ma'am. Amang ano saan ko amatil munti ka nukasangsango kayaw. Hello, mahal. Anya manan aya. Apay amasapol nga umawag ka. Nag-textak mo ni dyan sekretaryam. Sikamat. Kaya't ko mga tiboses mo. Amumad nga di pa'y katagrayo akong ken ka. Anyat orasan? Pangaldawon ditoy. Ditangay. Mangal daw kami matan. Iso adi na kung disturbuan. Asino ti kaduam? Mayat kumanudwatang agsango amanganan niya. Di agsinsinubot ako, ma. Nagmayat na panunutan. Dua kami ni Berto amangan ditoy. Ditoy impareserve ko a restaurant. Anya? Sino ti kaduam amangan? Ni Berto. Di kargador nga imbong ko? Di nakmanangawan ni ti Castavina. Amo ka na nga to ti standard mo. Abra kasangom amangan dito nakabangbang si tatao. Saan ngagdigdigos? Kasta? Isukat asaan ka akayat gapo iti dayta nga ugalim. Ma'am, nagmayat mo dito ang pangananin na nangawisam kanya. Itaak lang ang makastak iti kasto yung panganan. Ma'am, awan pagbayad ko ipakpakaunakon. Si kakit dimat. Kinunak aya si kati agbayad. Ma'am, ngamin, agbiyahe kaming kuno jay driver ti truck. Manulang amin jay tangdan ni boss. Iso nga, urang apamasahay kag sublay, ma'am. Mano ka di titang-tangdan nakin ka? Pasaray 150 no daduma, 160 no daduma, ma'am. Nagbabamatan, tibay bayad nakin ka? Dayta, Kinaan niya, ma'am. Kinagagat mo, kinapigsam. Kinamatsyom. Dayta lang, tibay bayad nakin ka? Marurudak man. Madam, nagadumutin na giti in-order mo amakan. Umanay laang kanyak ti may nga order. O ayusan na itakukod, ma'am. Nuwag na. Tapno mabsog ka. Amok, anabisbisin ka, nagbagkat. Ay, damagat man. Anya gayam ti bangbanglom. Awan, ma'am. Sana ngagpabanglo. Nakabangbanglo ka ngamin para kanyak. Na isang sangayan ti angot mo.
Apay, boss. Kasla na po ti ulo ita Binayadan mo't ni Ma'am Gina dagiti deliveries. Ha! Asino ti sana makaugat? Nagdit da Berto ken Vina? Anya? Saan ang mapasamak day ta, boss? Ni Berto, i-date na ni Ma'am Vina? Imposible mo ta. Nanganda ka no iti restaurant ko na ni Vina. Anya ti mapaspasamak ni Ma'am Vina? Dahil diya kinapintas na? Kita, nakman. Pangitak ka di. Nagwapo kan tupay, sir. Nakapurpurma ka. Kan nakabangbanglo ka kan kanayon. Mano nga may nang pagatang mapabanglom. 10,000 sa di binayadak. Apay adinak kayatan ni Vina. Song bata man. Anya ti awan kanyak nga day ti day Berto. Ay, diyak mo day ta, sir. Jak pa'y pulos na edit ni Vina. Tanagado apambar na. Day takit din a Berto anak ang angdod ti kinadit na. Salbag kidi! Uncle, ada favor ko kan ka. Anya day ta, ibagam lang Mabalin ka di akadwaam ni Berto nga agawid ije probinsya. Jay kargador amaskula daw. Taapay nga itulod kaw. Wan takunak amapan mangala iti requirements na. Para iti anya ngay. Para iti kasarmi Agorigor kan samutan Bina. Anya ti mapaspasama king ka. Daya kargador te kayat mo apakiasawaan. Kanakan, maskulado lang na jay ang mawan kwartana. Wan, amok. Ang jakman amo no apay anak kurso na daak unay ti angot na. Nainlabak matan adagos. Ay sos, nagayuma kan samutan kanakan. Anya laki din. Anya day ta na napasama king ka. Kadwaamon, uncle. Usaran nyo jay maisa avan. Amangan nga min no saanan nga agsubli. Boss, Saan nakakasarsarita? Napudot ti ulok. ang amnaskan amaamuam ang nag-order ni Ma'am Vina iti may sa truck anatang. Kaya't nakanukot beans, wumbok kan patatas. Oh, Ang awan mo ti mga ikarga iti truck, tawan mo to ni Berto. Agkasarda ka nun kini Ma'am Vina. saan mo nga ulitin nga ibaga ta masaksak tanak? Nangag mo? Masaksak tanak! Mabalin kamot ngamin asaan ang masaktan ka. Adakmat ditoy, agur-uray kan ka. Ni Vina ti kayat ko, ni Vina lang, sana si ka! Iso ti love ko! Ginayan ito. Vinayat ko, I love you. Ano ti kinayat mo kini Berto nga nagbangsit? Di ka di kinaangdod na. I love you, Berto. Ay nan, English day dya. Day ito mo timako na kang ka. Ay atan ka mat, Vina. Promise mo Sana ngay batbati kan isuksukat iti sa bali. Uy, ikarik day ta, Vina. Naangdod ka. Ngam, I love you. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.